ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وفي مقام آخر قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ اجو کو ہی پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عنوان سا ختم القرآن شریف جے موقع تے سائیں نہایت محترم حضرت سائیں عبدالعزیز صاحب دامت البرکات العالیہ جے دعوت تے چند معروضات اوان دوستن جے ساموں عرض رکھندس ٹیم کافی گزری چکو گا گھنے بیان کرنے جی ضرورت بھی کانے کا الحمدللہ بیان خاص ہوئیو حضرت سائیں جن جو جن تفصیل سا بیان کیو ماں مختصر وقت میں چند عرض گالو کندستان جاڑو موضوع آہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام جے اندر جیکے بھی موضوع آئیں انہوں میں مشکل جو کو موضوع ہے وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تو خطیب جنہیں خطاب چلا ویندو با ای موضوع ہو جائے سیرت جو خطیب پریشان ہوندا تا ہانے محبوب کریم جی سیرت شروع کیا تھا کیا کا تھا بچپن بیان کیا جوانی بیان کیا حسن بیان کیا اخلاق بیان کیا علم بیان کیا رحمت بیان کیا رتبو بیان کیا آخر بیان کیا تا کیا چا چھو تا سیرت ایکڑو اتھا سمڈرا جیا سمڈ کے کو کنارو کونے کو یہ سیرت موضوع کے کو کنارو کونے اج تائیں کئی بزرگ آیا محبوب کریم جو شان بیان کرے گیا
अञा बयान कनि पिया, अञा बयान पिया कंदा, पर अॼु ताईं इहा कंहिं दावा कान्हे का कई त मां महबूबन करीम जो शान खुटाए छॾियो। सभु को हथ ॿधी ईअं पियो चवे त सोना मूंखे जेको सम्झ में आयो मां उहो बयान कयो आहे, बाक़ी तुंहिंजो शान मथे। अरब जो शाइर 40 साल पूरा आमना जे लाल जे शान में शेर चयईं, शेरन जो अंग हुयो 50,000। कंबर जा मुसलमान हो, ये 50,000 शेर मुझे महबूबन करीम जो मौजज़ो वाम, बाक़ी कोई के जे लाइ एतिरा शेर नथो चई सघे। इहो आमना जे लाल जो मौजज़ो वाम, जे हस्तीअ ते एतिरा शेर पिया ठहनि। वल्लाह कायनात जे तख़्ते ते अमड़ पंहिंजे बच्चे सां मुहबत कंदी आहे। मोहब्बत में तारीफ़ में बयान तारीफ़ करे अधु कलाक 15 मिनट सिफ़तूं ख़त्म थी वेंदियूं। जेकॾहिं पीउ पंहिंजे बच्चे जी तारीफ़ करे अधु कलाक 15 मिनट सिफ़तूं ख़त्म थी वेंदियूं। जेकॾहिं शागिर्द पंहिंजे उस्ताद जी तारीफ़ करे अधु कलाक 15 मिनट सिफ़तूं ख़त्म थी वेंदियूं। सोना तवज्जो कजें, सारो जहान ख़त्म थी सघे थो, लेकिन आमोना जे लाल जो शान न की खुटो वा न की खुटंदो। तवज्जो कजे, रब करीम मनो कयो आहे ग़ैरुल्लाह जो कसम न खणजांइ। ईअं न चइजांइ मूंखे पुट जो कसम आहे, अबे जो कसम आहे, अमर जो कसम आहे, साई सावल जो कसम आहे। न न न, फरमाए कसम खणी त अल्लाह जो कसम खणजांइ, ग़ैरुल्लाह जो कसम खण जाइज़ कोन्हे को। असां तव्हांखे मनो की त ग़ैरुल्लाह जो कसम न खणजो, लेकिन फरमाई वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। फरमाई वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। तुझे कारण वारन ज़ुल्फ़न जो कसम, तुझे नूरानी चेहरे जो कसम। अल्लाहु अकबर। मौला असांखे त मनो की त ग़ैरुल्लाह जो कसम न खणजो, असांखे त मनो की त ग़ैरुल्लाह जो कसम न खणजो। रब पोइ तो छो खयो, रब तो छो खयो? अल्लाह पाक फरमायो दुनिया वारो मां त अल्लाह आहियां, मुंहिंजी मर्ज़ी मां जंहिंजो कसम खणा। केॾी महिल फरमाई वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। फरमाई केॾी महिल फरमाई उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। केॾी महिल फरमाई वल आदियात सबहन फलमूरियात क़दहन फलमुग़ीरात सुबहन। फरमाई मुंहिंजी मर्ज़ी आहे मां जंहिंजो कसम खणा, लेकिन मौला आख़िर पंहिंजे महबूब जो तो कसम छो खयो? अल्लाह पाक फरमायो दुनिया वारो जेकॾहिं तूं पंहिंजे अमर जो कसम खणंदे, अमर तुंहिंजी एबदार, अबे जो कसम खणंदे, अबो तुंहिंजो एबदार, उस्ताद जो कसम खणंदे, उस्ताद तुंहिंजो एबदार, मुर्शिद जो कसम खणंदे, मुर्शिद तुंहिंजो एबदार। लेकिन दुनिया वारो जेकॾहिं मां पंहिंजे महबूब जो कसम खयो हा मुंहिंजो महबूब एबन खां पाक। सुभान अज़ीज़ो फरमाए अहसन मिलका लम तरकत ऐनी व अजमल मिलका लम तलिदिल निसाउ। सोना तो जड़ो हसीन चरो खुदा जो कसम मुंह को न ॾिठो आहे, लेकिन दुनिया जे तख़्ते ते का मां अहिड़ो हसीन बच्चो ॼणे ई कान थी सघे। तवज्जो कजो कंबर जा मुसलमान हो, इन ॻाल्हि जो दलील आहे त काइनात जे तख़्ते ते मां कसम थो खणा अल्लाह जो, मुंहिंजे महबूब खां वधीक को हसीन आहे ई कोन, मुंहिंजे महबूब खां वधीक को हसीन आहे ई कोन। इन जो दलील आहे, इन जो दलील आहे, दलील इहो आहे अल्लाह करे, अल्लाह करे। जेके बि फ़क़ीर वेठा हो अल्लाह करे, अल्लाह करे,
اج رات خواب جے اندر محبوب جی زیارت تھی ونی کیڑو خوش تھیندا سے کیڑو خوش تھیندا سے تو محبوب جی زیارت تھی پر جن اکھن سال ڈھو جن اکھن سال ڈھو انہن چال ڈھو اللہ اکبر صحابہ فرمائن تھا اسا محبوب کریم کے چتائے نہارے کون سگدا سے ڈھو کون تھیندو ہویو اللہ اکبر توجہ کجے سنا فرمائی احسن منک لم ترکت عینی وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ او سنا تو جو حسین بچوں خدا جو قسمہ کہ مجھے اکھے کو نہ نٹھوا حضرت بی بی علیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کریم جی دروازے تے آئی دروازہ کھڑکائیں اندرا آواز آئیو من دق الباب دروازے تے کیرا حضرت بی بی حلیمہ تھی فرمائے آمنا دروازہ کھول ماں حلیمہ موجود ہاں حلیمہ بے خبر کی آئیاں جی خبر پیا تجھے گھر میں بچڑوں پیدا تھے ہوا گود کھانا آئیاں چھاتی لہنا آئیاں خدمت کرنا نوکرانی تھیانا آئیاں اللہ اکبر حضرت بی بی حلیمہ کے آمنا تھی فرمائے حلیمہ بچوں موجود ہیں لیکن بچے جو ابو موجود کونے کو بچے جو ابو وفات کرے ہوا بی بی حلیمہ تھی جوے آمنا موکڑے پوچھو تو بچے جو ابو آئے کون اللہ اکبر سنا توجہ کرے حلیمہ آمنا رضی اللہ تو فرمائے تھی حلیمہ تو برابر کو نہ پوچھو وہاں لیکن صبح کا وٹی شام بتائیں پیر ذلو کا نقش بندی لکھو وہاں صبح کا وٹی شام بتائیں 300 دائیوں آئیوں پوچھا دیوں آئیوں بچوں آگے وہ بچوں موجود ہیں پوچھو تو بچے جو ابو آئے وہ جو بچے جو ابو وفات کرے گئے ہوا چھڑی دیوں آئیوں اللہ اکبر پیر ذلو کا نقش بندی لکھو وہاں فرمائی تے انہیں مائن کو نہ چھڑیو انہیں مائن کو نہ چھڑیو مجھے محبوب قبول کو نہ کہیوں ہاں صحیح لیکن مائن جی مزار چھائے مجھے سائیں قبول کو نہ کہیوں حضرت بی بی حلیمہ فرمائی تھی آمنا سود و رضا جو لیکن دیدار تا مفتا جو دیدار تا کران فرمائی تختے تے آرامی ہویا اچھو لٹو دنوں پہ ہوئے جین جو لٹو کھیام اللہ اکبر حسن سی حیران تھی گس پانچو پانا کے قابو کو نہ کرے سکس ونی محبوبن کریم جے سینے دیا تھا رکھیام اللہ اکبر سنا توجہ کریں بھلا بھاگا سائیں تمہاں جا جو رب کریم ایڑی ہستی جو اتوائیں تمہاں کے امتی بنائے ہوا جے ہستی جیڑا موسیٰ علیہ السلام دعا گری مولا آمنا جے لال جو امتی بنا عیسیٰ علیہ السلام دعا گری مولا آمنا جے لال جو امتی بنا اللہ اکبر تلے فرمائی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ باس فیہم رسولا من انفسہم فرمائے البتہ کی کہ احسان کہو اللہ احسان رب تجھا کئی احسان دے احسان اکھیوں نے نہیں احسان زبان نے نہیں احسان زب کا عقل نے نہیں احسان صحت نے نہیں احسان گھر نے نہیں احسان اولاد نے نہیں احسان اللہ پاک ہونا ہے دنیا بھارو یہ سب منہ کریم جو رب کریم جو نعمت ہوتا ہے یہ تو چھاپ لیکن فرمائی انتا ادو نعمت اللہ لا تحصوها او دنیا بھارو جے کہتا مرب کریم جو نعمت ہو گئی دو اللہ اکبر فرمائی نعمت ہو گئی کون سکندو بے شمار یہ سب نعمت ہو تھا لیکن احسان ہی ہوا جو دنیا جی ہر نعمت نہیں امام پر پانچو محبوب نبی بھی رہی چھو امام توجہ کریں چھو تو جڑیوں اکھیوں تمہاں کے اڑیوں اکھیوں ماں عیسان کے دنوں جڑا پٹر تمہاں کے اڑا پٹر ماں یہودن کے دنوں جڑا بنگلہ تمہاں کے دنوں جڑیوں کاروں تمہاں کے دنوں اڑیوں ماں ہندن کے دنوں فرمائی دنیا جو نعمت ہو سبنی کے برابر لیکن فرمائی ماں پانچو محبوب تمہاں کے دنوں آتا تے احسان کہو تم احسان چھو توجہ کجیں اکھ نعمت ضرور لیکن اندھا بھی زندگی گزارن پیا عقل نعمت ضرور چیا بھی زندگی گزارن پیا اکھ نعمت ضرور اندھا بھی زندگی گزارن پیا زبان نعمت ضرور گونگا بھی زندگی گزارن پیا کن نعمت ضرور بوڑھا بھی زندگی گزارن پیا گھر نعمت ضرور بے گھر بھی زندگی گزارن پیا اولاد نعمت ضرور بے اولاد بھی زندگی گزارن پیا
سونا دنیا جی کا بھی نعمت نہ ہوجے گزارو تھی بھی دو دنیا جی کا بھی نعمت نہ ہوجے گزارو تھی بھی دو لیکن آمنا جی لال کا سوا زندگی جو گزارو مشکل لا محبوب نہ کے تا گزارو کونے چودہ سبحان اللہ درود شریف پڑھ گئے اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید حدیث میں دعا جبرائیل السلام محبوب کریم کی خدمت میں حاضر تھے ہوا جبرائیل السلام جی اکھیں مانساروں کا تعالی لوڑ کا پہلیا محبوب کریم فرمایا جبریل اج تو کہ کیڑی تکلیف ہوتی ہے تجھے اکھیں مان لوڑ کا جبرائیل السلام عرض کہو محبوب اج اکھیں جا لوڑ کا کہ تکلیف لا لوڑ کا کونن انتہائی خوشی ہے کہ مجھے اکھیں مان لوڑ کا جیوا سانے فرمایا جبریل تو کہ کیڑی خوشی ہوتی ہے عرض کہ سونا اللہ پاک مجھے اتنی قوت طاقت ڈنی ہے روح زمین تے کا بھی ون میں جے کے پن آؤں جبریل اگنیاں دگنے سکا تو روح زمین تے کا واری میں جے کے سر آؤں جبریل اگنیاں دگنے سکا تو لیکن محبوب جے کو امت یا امت یعنی تو محبوب جے متا درود تو پڑھے اللہ پاک ان کے اترو دا اجر تو جے اترو دا ثواب تو جے جو ما جبریل اگنیاں دگنے ہی کون تو سکا توجہ کجائیں لیکن اللہ باری عجیب گال فرمائی جے گال تھا اللہ سی منو کہوا ہی نہ کجے ان جو نہ کرو فرضا ہی کجے ان جو کرو فرضا زنا نہ کجے نہ کرو فرض گلا نہ کجے نہ کرو فرض یاد نہ کجے نہ کھان فرض کوڑ نہ گالے جے نہ گالان فرض چوری نہ کجے نہ کرو فرض لیکن جے گال کا اللہ سی منو جے گال جو اللہ سی حکم کہوا ہی کجے ان جو کرو فرضا نماز پڑھ جے پڑھن فرض روزو رکھجے رکھن فرض زکات ڈیجے ڈیڑھو فرض حج کجے کرن فرض او کمبر جا مسلمانو یاد رکھجے انہن فرضن میں ہکڑو فرض آمنا جی لال جی متھا درود پڑھن بھی فرض لیکن ہن فرض ہن فرض میں فرق پا توجہ کجیں نماز جو حکم پیریاں حکمت بعد میں یا حج جو حکم پیریاں حکمت بعد میں یا زکات جو حکم پیریاں حکمت بعد میں یا روزے جو حکم پیریاں حکمت بعد میں یا کیا فرمائی ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان وارو با رب کریم تاتے روزو فرض کیوا اللہ یہ روزو چاہے فرمائے صبح کاڑی شام دی تا جو کھائن بند تمہاں جو پہن بند کروائی سان بیجو بنجن بند اللہ ناراضی ہوا فرمائیں صرف ان جلا بنن متا متقین پرہیزگار پاؤ حکم پیریاں حکمت بعد میں لیکن جنہیں درود روار ہوئے ہو اللہ پاک جو انداز بیان بدلائے چھڑیو جنہیں درود روار ہوئے ہو ان میں حکمت پیریاں کے حکم بعد میں چودہ سبحان اللہ حکمت پیریاں حکم بعد میں کیا فرمائی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما فرمائی بے شک اللہ اوڑا جا ملائکہ صلاة موقع پاجے محبوبت ایمان ہمارو تمام مجھے محبوبت صلاة بھی پڑھ جو تو سلام بھی پڑھ جو توجہ کریں فرمائی نماز تمہاں کے پڑھیا مارب نماز کا پاک روزو تمہاں کے رکھنا مارب روزے کا پاک حج تمہاں کے کرو مارب حج کا پاک
पाक ज़कात तव्हां खे ॾियणी मां रब ज़कात खां पाक जिहाद तव्हां खे करिणो मां रब इन खां पाक लेकिन जॾहिं दुरूद जो वारो आयो जॾहिं दुरूद जो वारो आयो अल्लाह पाक आयो दुनिया वारा इन दुरूद पाक जी शुराती मां रब करीम पाण खां थो कयां फरमाई दुरूद जी शुराती मां रब करीम पाण खां थो कयां फरमाई इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलल नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा बेशक अल्लाह ऐं उन जा मलाइका सलात मोकिल पंहिंजे महबूब ते ए ईमान वारो तव्हां बि मुंहिंजे महबूब ते सलात बि पढ़जो त सलाम बि पढ़जो सहाबी रसूल आमोना जे लाल जी खिदमत में हाज़िर थियो आहे अर्ज़ कई महबूब असां तव्हां ते सलाम त पढ़ंदा आहियूं लेकिन सलात कीअं पढ़ूं सलाम कीअं पढ़ंदा आहियूं अर्ज़ कंदा आहियूं अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहल नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू महबूबा असां तव्हां ते सलाम त पढ़ंदा आहियूं लेकिन सलात कीअं पढ़ूं आमना जे लाल फरमायो बच्चा हीअं अर्ज़ कंदो कर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा ए असांजा रब करीम अल्लाहुम्मा ए असांजा रब करीम असांजो अर्ज़ कबूल फरमा इल्तिजा कबूल फरमा माना चओ कहिड़ो अर्ज़ इल्तिजा खे रब सल्लि अला मुहम्मद रब अर्ज़ इल्तिजा इहा खे असांजे महबूब जे शान खे वधाए ॼाए रब करीम फरमायो माना तो घुर कई मां पंहिंजे महबूब जे शान खे वधाए छॾियो अल्लाह कीअं वधाई अल्लाह पाक आयो वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला फरमाए वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला ओ मुंहिंजा महबूब तव्हांजी पोई ज़िंदगी पहिरीं ज़िंदगीअ खां आला हूंदी यानी जीअं ज़मानो गुज़रंदो वेंदो तीअं तुंहिंजो शान वधंदो वेंदो तूं ऐं असां जीअं कुराड़ा थींदासीं तीअं मार्केट में अघु वेंदो किरंदो जीअं कुराड़ा तीअं छोरा पिया ॾींहं ॻणींदा त लॻे थो कुराड़ो छमाई खनि कढंदो या कुराड़ा वीचारा बीमार पवंदा आहिनि छोरनि जी ईद हूंदी आहे साईं मुंहिंजी बाबा बीमार पिया दुआ करदा अलाह करे कमु हेॾे होॾे थिए जान छुटे कुराड़ा बि चवंदा आहिनि त साईं जेको इज़त जो वक़्तु गुज़रियो शुक्र आहे पोइ पर जी पार अथसि लेकिन कायनात जे तख़्ते ते वाहिद ज़ात आमना जो लाल जंहिंजे लाइ रब करीम फरमायो वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला ओ मुंहिंजा महबूब तुंहिंजी पोई ज़िंदगी पहिरीं ज़िंदगीअ खां आला हूंदी छा मतिलबु जीअं ज़मानो गुज़रंदो वेंदो तीअं तुंहिंजो शान वधंदो वेंदो तवजो कजांइ इन जाइ ते अल्लाह पाक पंहिंजे महबूब खे काफ़ सां असरु कयो आहे मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलल आखिरतु खैरुल लक मा वद्दअक वलसौफ युतीक पीर ज़ुल्फ़कार नक्शबंदी लिखियो आहे इन जाइ ते काफ़ मां मुराद महबूब सिर्फ़ तूं ॿियो कोई न महबूब सिर्फ तू बियो कोई न तवज्जो कजें कीअं सर के काफ़ सां काफ़ गणजाएं तवज्जो कजें काफ़ सां कीअं सर कई फरमाई वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युतीक रब्बुक फतरज़ा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ज़ालन फहदा ववजदक आइलन फअगना फअम्मा यतीम फला तक़हर वअम्मा साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस फरमाया अलम नशरह लक सदरक ववज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अलक़ज़ ज़हरक वरफ़अना लक ज़िक्रक बिजादि फरमाया अय्युहल मुदस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर
वसियाबक फतकिर। मौला 1,24,000 अंबिया आया तो के का फसासल को न कयो, आमना जी लाल के तो का फसासल कयो। अल्लाह छाजे करे अल्लाह पाक होनायो दुनिया भरो मां पाजे मऊ के का फसासल छो न कया, छो त आमना जी लाल पर मुके का फसासल कयो। अल्लाह की असर के आमना जी लाल अर्ज़ कयो सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। फरमाए अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखला व नतरुकु मन यफजुरुका। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नसजुदु व इलैका नसअ व नफिदु व नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिलकुफ़ारि मुल्हिक। फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फरमाई वलल आखिरतु, आखिरी गाल फरमाई वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। फरमाई सोना तुझी पोई जिंदगी पेरी जिंदगी का आला होंदी। छा मतलब? फरमाई तवज्जो करें महबूबा माण्हू चवंदासीं बेहयाई बुराई बदमाशी वधी वई आहे, छाजी बेहई वधी आहे, नेक वधी विया आहे। बुराई वारो माण्हू कंध लिकाइण में पूरो आहे, नेक वधी विया आहिनि अल्हम्दुलिल्लाह। कंहिं वक़्त में राइमंड में इज्तिमा थींदो हिकिड़ो, हाणे साईं 4 इज्तिमा था अचनि, शर्त था कनि हिन में आयो आहे हुन में न अचिजांइ, छो त रश थी वई आहे। तंहिंजी माना त उम्मत सुधरे थी न पई, उम्मत वधे थी पई। हिकिड़ो दफ़ो दिलि सां चओ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खौफ खां पढ़ियो या मोहब्बत में पढ़ियो न, मुझे खौफ खां पढ़ियो, मोहब्बत में पढ़ियो। तवज्जो कजांइ सभिनी महबूबन करीमन ते कलमो पढ़ी करे असां सभु जो सभु महबूबन करीमन जा ग़ुलाम थी वियासीं। तवज्जो कजांइ आमना जा लाल 3,500 मील दूर रोज़े अतर में आरामी आशिक हिते पिया कलमा पढ़ंदा वतन। इहो ई त महबूब जो शान आहे। फरमाई वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। व तुंहिंजी पोई ज़िंदगी पहिरीं ज़िंदगी खां आला हूंदी। छा मतिलबु? महबूब आलम अरवाह में तुंहिंजी ज़िंदगी आला, लेकिन अमर जे बदन में अचणु हुन खां वधीक आला। अमर जे बदन में तुंहिंजी ज़िंदगी आला, लेकिन महबूब आलम तुंहिंजी विलादत बासादत हुन खां वधीक आला। तुंहिंजी विलादत बासादत आला, लेकिन बचपन तुंहिंजी हुन खां वधीक आला। बचपन तुंहिंजी आला, लेकिन जवानी तुंहिंजी हुन खां वधीक आला। सोना तुंहिंजी कुआरप आला, लेकिन शादी कनि हुन खां वधीक आला। आमना जा लाल गारे हिरा में वेही करे इबादत करणु आला, लेकिन नुबुवत जो ताज तुंहिंजे सिर मुबारक ते सजाइण हुन खां वधीक आला। आमना जा लाल मक्की ज़िंदगी आला, लेकिन मदनी ज़िंदगी हुन खां वधीक आला। हिजरत जो सफ़र आला, बेराज जो सफ़र हिन खां वधीक आला। महबूब मक्की ज़िंदगी आला, लेकिन मदनी ज़िंदगी हुन खां वधीक आला। ओ आमना जा लाल बदर जे मैदान ते अचण वाला, लेकिन ओदर जे मैदान ते अचणु हुन खां वधीक आला। ओ मुंहिंजा महबूब तवज्जो कजांइ हुन जे मैदान ते अचण वाला, लेकिन फतह मके वारे मैदान ते अचणु हुन खां वधीक आला। आमना जा लाल दुनिया जी ज़िंदगी आला, लेकिन रोज़े अतर जी ज़िंदगी हुन खां वधीक आला। रोज़े अतर जी ज़िंदगी आला, लेकिन क़यामत जे ॾियारे हिन सॼे राज जो राणू थियणु हिन खां वधीक आला। सॼे राज जो राणू थियणु आला, लेकिन क़यामत जे ॾियारे मक़ाम महमूद ते बीह करे हिन उम्मत जे लाइ दुआऊं घुरणु आला, हुन उम्मत जे लाइ सिफारिश करणु आला, सिफारिश करणु आला। लेकिन क़यामत जे ॾियारे हौज़े कौसर मां पंहिंजे महबूब पंहिंजे हौज़े कौसर मां पंहिंजे मुबारक हथनि सां हिन उम्मत खे जाम पियारणु आला, जाम पियारणु आला। लेकिन क़यामत जे ॾियारे महबूब हिन उम्मत समेत जन्नत में दाख़िल थियणु हिन खां वधीक आला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। अधु कलाक खां मथे थी वियो आहे, दुरूद शरीफ़ पढ़ो। जी साईं, दुरूद शरीफ़ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला
آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو مو عرض پہ کہو جے بھی دوست بیٹھا ہو سب جو سب آمنا جی لال جی محبت میں بیٹھا ہو توجہ کریں واللہ دنیا جی لالچ کا بکانے بھت جی آسرے تمہاں کو نہ آیا ہو صرف آمنا جی لال جی محبت میں پہتا ہو تمہاں کا پوچھا تو محبوب ڈٹھو تھا کون ڈٹھو وا آمنا جو لال کون ڈٹھو ان ڈٹھے تے ایمان واندو وا اللہ اکبر سنا مولا ابو بکر صدیق ایمان آندو دیدار بھی کہو عمر فاروق ایمان آندو دیدار بھی کہو عثمان غنی ایمان آندو دیدار بھی کہو حضرت علی المرتضی حیدر قرار ایمان بیادو دیدار بھی کہو صحابہ ایمان آندو دیدار بھی کہو رب اساں کے چھا ملیو رب اساں کے چھا ملیو اللہ اکبر آمنا جلال کچری میں بیٹھا ہیں صحابہ جی مجلسہ محبوب کریم فرمایا یارو اج مکھے پانجے بھائرن جی یاد ستائے رہی اج مکھے پانجے بھائرن جی یاد ستائے رہی صحابہ عرض کیو سونا اساں تواجا بھائی نہ آیو چھا محبوب کریم فرمایا منجا بھائی روہیں جے مکھے ڈسندائی کو نہ متے ایمان آڑی دا فرمایا مکھے ڈسندائی کو نہ متے ایمان آڑی دا چو نہ سبحان اللہ. صحابی رسول محبوب کریم جی خدمت میں حاضر تھے ہوا عرض کی محبوب ایک ڈاڑے ڈاڑو گال ڈاڑ پریشان کہو ہوا سانج فرمائے بچہ تو کی گھڑی گال پریشان کہو ہوا عرض کی سونا گال ان پریشان کہو ہوا ما تاریخ جو کتاب مطالعہ کہو ہوا سیرت کے پڑھو کہ تاریخ کے پڑھے ہو تھا 1,24,000 انبیاء آیا سب پیغمبر پانجے امت سے پیغام پہنچائے کریں ونی رب سا ملاقات کریں امت پوئتے بیگانی لگی پیا اور سونا اساں کے دل میں خیال یہ تو چے ضرور اوڑی آڑو بھی تھیانو جو تمہیں اساں جے وچ میں بھی جدائی تھی دی اللہ اکبر سنا ان وقت اسانی صورت عالیہ کے جے کر ان ستائیں دیا امام محبوب جو دیدار کنا ہو بھوک ستائیں دیا امام محبوب جو دیدار کنا ہو غمگین نہ ہوں امام محبوب جو دیدار کنا ہو او سنا ان وقت اسانو سارا چا حال ہوندو ان وقت اسانو چا حال ہوندو جو جنت تو جنت جے بالا خانن میں ہوندو اساں جنت جے ادنا خانن میں ہوندا سے سنا چھو تو تواں آلہ اساں ادنا او مجھا محبوب تواں متھے ہوندو اساں کیٹھ ہوندا سے او سنا جے جنت میں اما محبوب جو دیدار نہ ہوجے ان جنت کے اساں چھا کندا سے سبحان جے جنت میں محبوب دیدار نہ ہے جنت چھا کندا سے تو عرض کرو ماں جے کہ بھی تواں دوست بیٹھا ہو محبوب جی محبت میں بیٹھا ہو توجہ کرو کیسا بھی محبت تھی دیا نا ضرور کا آڈو ادا ہوں دیا ان ادا تے مانو عاشق تھی پاندو توجہ کر جائے محبت کرنا جا سبب پنج سبقہ پیرا ہی پیرا محبت جو سبب چہرے جو حسین ہو جان محبت جو بیو سبب رتبے جو اعلیٰ ہو جان محبت جو پیو سبب علم جو اعلیٰ ہو جان محبت جو چوتھوں سبب اخلاق جو اعلیٰ ہو جان محبت جو پنجو سبب محبت جے بدلے میں محبت محبت جے بدلے میں محبت چھا مطلب توجہ کریں ہیرا بھاؤ شفیق بیٹھو وا شفیق بیٹھو وا ہیرا سامو جی دلی محبت دلی محبت ہاں توجہ کریں ماں پانجے محبت میں سچو ہو جا ماں پانجے محبت میں سچو ہو جا شفیق سا گال کیاں یا نہ کیاں شفیق جے دل میں از خود محبت پیدا تھی پوندی توجہ کریں آمنا جو لال آمنا جے لال اسا محبت نہ تنجو کمال نہ منجو کمال اج کھان 1400 سال پہریاں آمنا جے لال ہن امت اسان جے کا محبت کیا ان محبت جے کرے تو ہی اسان جے دل میں بھی محبت پیدا تھی پیا چو نہ سبحان اللہ
اللہ اکبر ہر ویلے ہر جائے تے آمنہ جی لال کے یادات باجی گناہگار امت یادا سنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تن ڈیہن جو بال ہوا بی بی مریم علیہ السلام کھنی کرے جنہیں گھر پہنچی پوچھو انا لگے حاضر ایک چھوکڑوں کا ڈان دی تجھی شادی کانے کا تھیل اللہ اکبر بی بی مریم علیہ السلام خاموش جی مکھا نہ پوچھو ہن باڑے کھا پوچھو جی بدھائیں دو جی یقیناً بدھائیں دو تو پوچھو سسائیں اللہ اکبر ہاتھ چھوکڑا دے خبر کیرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیگے میں بیٹھو ہوا تنگین جو بال ہوا فرمائیں قال انی عبداللہ وآتانی الکتاب فرمائیں میں اللہ جو بانوں اللہ پاک موقع کتاب نازل فرمائے ہوا مجھے امر پاک دامننا اللہ اکبر عیسیٰ علیہ السلام گال آئے عیسیٰ علیہ السلام جو گال آئے یقیناً موجز ہوا لیکن گال نہیں پانچی امر یادا پانچو کتاب یادا پانچی نبوت یادا ہنا پاسے دے امر آمنا فرمائے تھی جنہ مجھے محبوبن کئی منی ولادت باسعادت تھی نہ گود کھیم نہ چھاتی سالاتم جمن سان مجھا محبوب کریم سجدے میں ہلیا ویا چپا چرن پیا زبان ہلے پئی پانچو پان کے جمع آمنا ذرا بدھی تو وٹھ محبوب کریم چھا پیا فرمائن اللہ اکبر جنہ امر آمنا توجہ دنو تا آمنا جلال جمن سان پروار عرض پیا کر اللہم اغفر لأمتی اللہم اغفر لأمتی مولا مجھے امت جی پارت ہے رب مجھے امت جی پارت ہے تو عرض پہ قیم ہر ویلے ہر جائے تے محبوبن کریم کی امت یادا توجہ کریں واللہ رب کریم جی آدھو عرض پہ کیوں مولا ہن جانتے ڈاڈا چتیوں جانتے چوڑا چوڑا چتیوں لگل کپڑا قبول امت جی بخشا سا سواتوں جی محبوب جو گزارو کون سی دو بابا مہینہ گھر میں چڑھو نہ بھرے رب گزارو تھی نہیں دو لیکن تجھے محبوب جو امت جی بخشا سا سوا گزارو مشکل واللہ ہر عالم میں محبوبن کریمن کی امت یاد ہن جائے بھی امت یاد تو ہن جائے بھی امت یاد میرا جواری رات اللہ اکبر سنا توجہ کریں میرا جواری رات جنہیں آمنا جلال متے بیا ایک لکھ 24,000 انبیاء میرا جی سعادت مانیوں سبنی میرا زمین جے فرشتے کہوا آمنا جلال جو میرا فرشتے بیا تا عرشتے بیا اللہ اکبر رب چھاجے کرے بلا سبنی جو میرا جے ہیٹھ تھو آمنا جلال جو ویراج ہیٹھ بیا تا متے بیا چھاجے کرے توجہ کریں اصولا جترو ادرو بڑو دائرو ادرو بڑو جے کریں ایس پی صاحب دائرو ضلعوں گورنر صاحب دائرو صوبوں صدر صاحب دائرو ملک توجہ کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبوت فرشت میراج فرشت عیسیٰ علیہ السلام نبوت فرشت میراج فرشت ابراہیم خلیل نبوت فرشت میراج فرشت لیکن آمنہ جو لال نبوت فرشت بیاد نبوت عرشت بیاد ان کرے میراج فرشت بیاد عرشت بیاد سبحان اللہ تو عرض پہ کہے ہر ویلے ہر جائے تے محبوبن کریمن کی امت یادا اللہ اکبر توجہ کریں حضرت سائیں علامہ علی شیر حیدری رحمت اللہ علیہ پانچ کتاب عجی گال لکھیا جنہیں آمنا جلال میراج تے بیان آمنا جلال میراج تے بیان رب کریم فرمائے سونا دوست سا ملاقات کنوا ضرور کو توفو کھنی دوا سونا اج کیڑو توفو کھنی آئے ہوا آمنا جلال عرض کیو رب اج ایڑو توفو کھنی آئے ہوا جو تجھے خزانہ میں کونے کو رب کیڑی امام وہ ایڑی شے بھی آئے جکا مجھے خزانہ میں کانے کا رب یقیناً اللہ پاک فرمائے سونا وہ توفو پیش نہ کر آمنا جلال عرض کیو التحیات للہ والصلوات والطیبات او مجھا رب کریم مجھے کل عبادتوں جلائے مجھے مالی عبادتوں جلائے مجھے جانی عبادتوں جلائے زبانہ توڑنی ذکر تو جو کبو مال توڑنو خیرات تو جنالے دے کبو جان توڑنی جھکنی تو جیادو رب کریم جے رحمت کے جوش عجیبیوں اللہ پاک ہونا ہے سونا جے ٹرے توفہ تو تیار کرے رکھا تمہاں ٹرے توفہ ماں بھی رب کریم تو جلا تیار کرے رکھا اللہ کہنا پیری پیری اللہ پاک فرمائے السلام علیکہ
السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سونا سلاماتو تے سلام کیر پیو کرے اللہ پیو کرے سلام. سونا تو تے سلام سلام رحمت بھی تو تے برکت بھی تو برکت بھی تو تے. اللہ اکبر. آمنہ جی لال ڈٹھو رب جی رحمت جا دروازہ کھلی جائیں. آمنہ جی لال عرض کیوں مولا ایئں نہ او مجھا مولا ایئں نہ میرا جتے آئے ہاں اکیلا آئے ہاں رب مجھو صدیق پوئتے جا مجھو عمر پوئتے جا عثمان پوئتے جا علی المرتضیٰ حیدر قرار پوئتے جا رب اجو بٹھنا بھی آئے ہاں ڄن بھی آئے ہاں رب ڄن بھی آئے ہاں بٹھنا بھی آئے ہاں مولا مکہ صدیق جو بھی ونڈو کھپے عمر جو بھی ونڈو کھپے عثمان جو ونڈو کھپے حیدر قرار علی المرتضیٰ جو ونڈو کھپے صحابہ جو ونڈو کھپے اہل بیت جو ونڈو کھپے تابعین جو ونڈو کھپے مولا اجو کمبر جے مسلمان جو ونڈو وٹھو پو بھی دو سائے سائے عبدالعزیز رب کریم فرمائے السلام علیکہ توتے سلام. لیکن آمنہ جلال عرض کیوں مولا یہ نا آمنہ جلال عرض کیوں السلام علینا ڈاڑھیاں چونا سبحان اللہ السلام علینا. علامہ علی شیر حیدری رحمت اللہ علیہ کیوں یا علینا علینا ما مراد علینا ما مراد رب یا رحمت یا برکت یو سلام صرف موتے بند کر جائے پر موسیٰ گد مجھا گناہگار امتی بھی شامل کر جائے. پوتھا فرمائن السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین. پوتھا جن والا عباد اللہ صالحین چھو تو مولا یہ عبادتوں کرے تہجد پڑھی نفل پڑھی ذکر کرے ہے تو ہوئی بھی جنت میں ویندا مجھا ہے کا دے ویندا. پیجا گھی پوہو ملائکن جا وات پٹ جی ویا لندے آنگریوں چیوں چی مار اتے وہ مطلب تھی بسرے ملائکن جو بے اختیار اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد اتے چاہے عبدہ و رسول اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول. توجہ کر جائیں ملائکہ جو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد. ملائکہ چپ کرے بیٹھا رب کریم فرمائے چاہو ناتے رب چھا چاہوں اللہ پاک ہونا چاہو عبدہ و رسول. رب عبد چاہوں پیرا رسول چاہوں پو عبد چاہوں پیرا رسول چاہوں پو عبد چاہوں چھو تو رسول حیبت میں عزت میں شرف میں عبد کا متھے تو لگے پیرا رسول چاہوں پو عبد چاہوں اللہ پاک ہمایوں نا پیرا عبد چاہو رسول بد میں چاہو اللہ چھاجے کرے اللہ پاک ہمایوں دنیا وارا ہو عبد مجھے محبوب جی پسندہ رسول مرب جی پسندہ. جو تک قیامت جے میرا جواری رات رب کریم سا ملاقات تھی. رب کریم فرمایا سونا ان جائے کوئی کونے کو صرف تو ہی ماں اج چاہو تو کہ کہڑے لقب سا سر لو کیا چھو تو دنیا میں ماں تو کہ کئی لقب دینا کہ مالا پہ عرض کیا کہ مالا پہ فرمایا میو ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا کلمہ یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فتکر کلمہ یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین
کلمہ چم طٰہٰ، کلمہ چم حامیم، کلمہ چم یا ایھا النبی، کلمہ چم یا ایھا الرسول۔ سونا اج چوتھوں کے کیڑے لکو ساسر رو کیا آمنا جے لال عرض کیا مولا یاسین جو لقب تو پانو، طٰہٰ جو لقب تو پانو، حامیم جو لقب تو پانو، یا ایھا المزمل مدثر جو لقب تو پانو۔ مولا اج جے کو لقب جو چاہیے تو ترب پانجی ربوبیت والے زبان سا صرف ہکڑو دفعو چاہو محبوب تو مجھو بانو آ۔ رب کریم فرمایا سونا اعلان پیو کیا اللہ کیا اللہ پاک آئے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے کریم رب تو پنجی باجیں کر فرما اللہ نے جماعت جو بدھن قبول فرما مجھے ادھائن قبول فرما۔ حافظ صاحب جو قرآن شریف پورو کہو یا اللہ مجھے لفظ جو یا اللہ ان کے مکمل ثواب عطا فرمائے جائیں۔ جے کہ سن مٹ مائٹ جے کہ مسلمان وفات کرے ویا ہیں خصوصاً سائیں حضرت سائیں محمد عالم صاحب یا اللہ ان کے روح کے ان کے قبر کے یا اللہ کروڑا رحمت نازل فرمائے جائیں۔ یا اللہ اے اللہ سائیں نے مدرسے کے آباد شادہ فرما، مریضن کے شفاء کاملہ آجن مستمر عطا فرما، پریشان حالن جو پریشانی دور فرما، قرض دارن جا قرض معاف فرما۔ یا اللہ جن کے اولاد نو تھے یا اللہ ان کے نیک سال رشتہ عطا فرما۔ یا اللہ قبر کے عذاب کا بچا، جہنم کے باہ کا بچائے جائیں، عزت ان کی زندگی نصیب فرما، ظالمن کے ظلم کا بچائے جائیں، اسانی ملک کے امن جو گہوارو فرما۔ یا اللہ علماء کی حفاظت فرما، طلباء کی حفاظت فرما، مسلمان کی حفاظت فرما، خصوصاً فلسطین کے مسلمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کینارن کے بارے میں ایسا مسلمان پریشان آئیوں یا اللہ ان ظالمن کی ہدایت نصیب فرمائے، سندھ کے سکائن کا بچائے جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم لا الہ الا اللہ۔